жашоого жол көрсөтүп багып берген, талыкпастан бала үчүн эмгектенген, билимден бийиктикти урматсыйды ааламдын ар тарабынан издеп келген. Келечек ээлерине берип билим, алардын жашоосуна жол көрсөтүп, ачкычын бул турмуштун ачып берер, мугалим талыкпастан эмгектенер. Күлө басып кирсем тааныш класска, тааныш көздөр күтөт мени сүйлөшүм, суктандыруу, таңдандыруу, таанытуу, ушул менен мугалимдик билдетим. Эмнелерди айтат бүгүн эжей деп, карайсыңар мага үмүттүү кадала, бар билимим аябасмын силерден, бажырайган көздөрүмдөн садага. Sabahıma dayarmın, az yerçi baldarım, jakşı menim manayım, salamatsınlar mı baldarım? Sigayımız sizlere, salam açtık biz sizge, bizim manayım sonun, salamatsın ve ederim. Oturdular, azamatsınlar. Annemizi varlık canlı manaylı, birbiriniz geçirmeyi, hani ki, anlayın beni tarafçılmayı koyalım. Baldar tarafın başında ener olabilir. Birinci, ener düz olabilir. Altı, derece büyük olabilir. Düz oturun. Birbiri vurun. Buraya top verin. Kumru koyup, taraf bulun. Bu sözlüğüne, birbiri duyun. Kumaya. Böyle oturun. Evet, en жақсы bildiğimiz bu erecelerde biz sağlıkın ayağına çeyip saklaşmamız gerek. Balдар, ben sizlerden 3 topla bölüp koydum. Bul, yılan, balapar diyor. Siz bulun. Ağzı bul жерден üçüyorum götür olsun. Demekelerinizi bugünkü tema ne? Bu benim çağ. Bul benim çılan. Maksatı. Okukanlarda düşünmenin tabii yılan olduğunu çocukları öğütüyor. Okul tutsun teknikleri, öz oyunlarda düşünsünler. Oyun tutsunlar. Bilince okulunuzlar öğütüyor. Doğru gerçekte, adetçülükü, patriotulukla tabiatlar. Anda biz maksatımızga жеткен болобуз. Балдар, баарыбыз жакшы маанайда бир ырдап, ыр менен баштабызга. Yılmayudan tunceli sıcak gölgeleri, dostluğu gülünü bir çaksa, korcolu ortadan sarmak gelir. Ağustos'ta bulutlar, yüreklice bulutlar, sevinçlerin kurtu yaktı başlamakta, gözleri yavaşlaya, ben kulaktan başlamak, adamlığın cırmayından başlamakta, gözleri yavaşlaya, ben kulaktan başlamak, adamlığın cırmayından başlamakta. Eң сонуңуз азамат. Эми сенин силерге бүгүнкү саатта суроо берейин. Бул деген эмне? Кана ким айтат? Bulbul деген кичинекей жана сулуу чучук. Бул чучук. Азамат сен. Бул деген канаттуу чумчук. Канаттуу. Дагы ким айтат? Бул сонунурдай. Сонунурдай. Дагы. Бул канаттуу куш жана үлүү букан. Мукам. Умурдай. Кандай? Ол. Силер булбулду жакшы таанып экенсиңер. Булбул кайсыл жерде жашайт балдар? Таңсызбы? Булбул даракта балапандарына үй куруп, ошол жакта балапандарын менен балапандарын чыгарып ошол жакта жашайт. Булбул дарактарга үй салат дагы ошол
Sizler көп маалымат берет экенсиңер а бул жөнүндө. Ал эми жыланчы, жылан да кандай айтам бар? Жылан деген эмне? Ашбор. Soyucu жаныбар дейт. Эң туура. Жылан деген жылан аябай узун эле. Жылан кайда жашайт? Чөптөр түбөдө. Жылан жерде жашайт. Суларда жашайт. Жылан сунун түбүндө менен жердин түбүндө жашайт. Самат. Таңсулуу. Жыландар жерде казып, башка жаныбарларга окшоп, жыландар жердин түбүндө жашайт. Сен жылан тууралуу көп билет кетесиңер. Анда айтыларчы, жылан ташбор же боор келди. Баары көчүрөт. Ташбор деп туурабы? А булчу? Болуке. Аны кандай эмне боор болгонун азыр биз сабакта көрөбүз. Коюп сабак Бобол менен жылан. Боболдун балапандары тобудай тегерек уяда эч нерседен камсыз бири-бирине камалышып уктап жатышат. Бул алардын бүгүнкү уйкусундай уйку болбос. Өтөгүлөрү гана бүлкүлдөйт. Үстүлөрүндө көзү жармандардан кайтарып жаткан энеси алардын уйкусун бузбай акырын гана уядан учуп жүрат. Алардын курсагы ачты да камчы анан бир аз учуп барып кайра келди. Уянын четине конду. Балдары баягыдай эле тынч тезирээк уктап жатат. Неге тынчтык болсо экен, деди да бул кайра учуп жөнөдү. Ушинтип учуп баратса, жас кулагын салып, шектүү үн чыгарды деп тымшайт. Асманды абайдай карайт. Чагалбай менен кызы ягын элеткен бир душманы. Бирок эне өзү жөнүндө анча деле ойлонбоду. Оюнун баары балдарында. Мына ушул кезде уядан көз албай барып жүргөн жылан сүйлөп жөнөдү. Балапандардын эти кандай таттуу, ал шилекейин жутуп көздөрүн тостойдуп, ылайраак сүйлөдү. Жок, ал өлгөргөн жок. Балапандардын энеси келип калбаспы? Байкуш балдарынын бактысы бар экен. Бобол келип калды. Буяга чыгып келаткан жаңылышты көрүп, эмне кыларын билбей, жабылып жалбарып кезди. Жансугага балдардын жанын алдыр деген менен ага тойбосун. Андан көрө ырдап берейин. Өрмөк жүрөгүмдү эзип, кумарымды жаза турганы. Бул сөздү укканда жылан токтоп калды. Ким билсин, анын эмне ойлогон. Мүмкүн булбулдун жырылдаганын угуп учуп келишкен канаттууларга сезгендиби? Же булбулдун ырым-чыңы менен эле уккусу келдиби? Айтабышкан. Булбул жыланды бет маңгайына конуп алып сайрап келди. Ар бир түкүн өкпү салды. Бул дөбөгүн көргөн жан-жаныбардын таң-санаасы айтып жатады. Жакшылык, жамандык, ач көздүк, жомарттык, ата-эне жөнүндө айтады. Акырында өлүм жана тирүүлүк, бала жөнүндө ушундай бир мукам сайрады дейсиң, жылан эмне кыларын билбей турган жеринде катып калды. Бобол ырын уланта берди. Бирок анын уккан жаны жүрөгүн титиреткен уккан үнүн жылан уккусу келген жок. Анткени анын ташболдун чегип кетти. Ташболдун боболдун үнүн уга алабы? Уккан үнү Атлеттер жыланда жок. Ал коюлган үчүн кулагына салды да артына сүйлөп кетти. Билип көрдүк, э? Ушул жерде балапанды жылан жеп коюшу мүмкүн беле? Мүмкүнүндө бирок балапан өзүн сактап калды, балапан. Энеси сактап калды. Энеси топ менен иштейбиз. Жана бул сабактын темасын бүгүн талкуулайбыз. Биринчи топко бобол деген топ талкууласыңар. Экинчи топ байкалып бараткан Сократтын семинары деген стратегия жасап жүрөбүз. Ал эми үчүнчү топ сүрөт тартып Айсема айтчы, булбулдун душмандары ким экен? Жогонбай кызбый эң негизги душманы жылан болот. Сайпат. Ошол учурда булбул өзүн ойлоду. Бул өзү жөнүндө ойлогон эмес. Анын ою балапандада болду. Мына ушул учурда жылан сойлоп келет. Артур айтчы, жылан балапандарды жеп коет бекен? Жок, ошол учурда
Балапандардың енесі келіп қалыр. Аяна айтшы, бұл жыланға эмне деді? Бұл жыланға жан соға балдардың жанын қалтып, аны жесе бар деп қойбойсың. Сен андан көріп, мен саға ырырдап берейін. Сыйлық айтшы, жылан бұлбұлдың үнін ұқты ғой. Бұл жыланға ырырдап береді. Жомаркет насыл жамандыққа тоқой жөнінде. Андан кейін өлім тірілу жана бала үшін мұқан сойыз. Андан кейін жылан ене қуарым. Білбей артқа қарасы өкілі. Атағаға кит болды. Birinci toptun айтқаны толық болды ма? Екінші топ қанаттандыңдар ма? Қанаттандың. Анда birinci top қол çarpıyoruz. İkinci top. Anda ikinci top oladı. Kol çarpıyoruz. Üçüncü toptu bu sürekçilerin hareket saatlerini oradaları ocakta sürükleniyorlar. Hani sürükleniyoruz gösteriyoruz. Ay sonra sürük tartıştık ki. Böyle. Ay sonra sürük tartıştık. Hani üçüncü topla da kol çarpıyoruz. Evi balık. Var Avustralya'da da bildiğiniz kadar. Azım Venn diagramması boyunca işleyiz. Bu yerde bulbul, yılan, ekoyunu teşekkür, özgöçölüktür. Kamtılış gerek. Bulbul boyunca bulbul birinci top işte. Bulbulga qanday özgöçölüktür var bolsa, oşolordu жазып кетесиңер. Yılan boyunca ikinci top işleysizler. Ortada top oldu. Al endi üçüncü top iki bulbulga da, yılanga da teşekkür, özgöçölüktürdü. Жазып кетесиңер. Anda şimdi başlayalım. 2 minuta vakit verelim. Soyloy, baldarın cey, başka canlıların baldarın cey, kuzusu yok, üç suyu, zor zaman. Тура mı? Тура okudu mu? Siz yazgınlarına var Тура eкен, ha? Ana
başta koyuyoruz. Öte buğulu değil, yapımını geçelim mi? Demek bizde planlı ata getirdi. Ata üçüncü doktorlarda olsa koyuyoruz. Söz baykartından tüyler karşılığı деген stratejiye sağlık ediyoruz. Anladınız mı? Birinci top sizler okuyanın başlangıçında qanday okuya başladı. Oşol turалы bu жерде hazır сөздер сөйлем құрады. Екінші топ sizler tekstin ortası, okuyanın orta жерін oşol болды ма? Üçüncü top okuyanın ayağı, çıkarmanın ayağı. Anda mesela ikinci toptan oğuz. Buradan göz almay göz. Civan burada bütün kalabalık netin kanday tatlı. Al senin giyin. Çocuk gözün. Sözlüğün buradan bırak söyledi. Kalabalıkların nenesi. Bırak ciberdi. Çalbarıp ciberse. Hadi ikinci topu. Üçüncü topa gelelim. Üçüncü toptan. Bul cılanın bet manglayına konu alıp sayrak girdi. Tokoydun köktün cağa canavarlardın salt sanasın jakşılık jamandık aç көздük жоомарттык атейини өлүм жана тирүүлүк бала жөнүндө ушундай бир мукам сайрады келип калды. Жалынып дейсиң жылан туган жерине катып калды. Arkadaşlar. Üçüncü toptan sonra. Vallahi dünkü savaşlar geçaktı. Emniyesi mi geçaktı? Aha bu sabah biz Bana bu sabahta biz cılan bizim bu yanında okuğumuz arabacaktı. Andrés Şumkar. Bu sabahta bir transportdan hareket Zaman İsmail. Bana bu birbirimizle söyledik. Yeni kimliği elmesi bile cakkan yok zaman. Var mı bacaktı var? Kim? Bildim. Bilse. Smiley, şu smiley düşmesin de kazan. Kim bilen de geldi. Smiley düşmesin de kazan. Cana bilgim gelir. Dağı da çok bilgim gelir degendir. Ben bildim. Yeni bildik. Söyle. Taş böreğini, bor gereğini bildim. Bundan da diyagram nasıl çizgimde
Taşbandı bildim ama taşbandı borger bildim. Ben cümde cana bulbul canında köp narsani bildim. Taşban cana borger yana can bar adam emnileksin. Qaysadan borger qaysadan taşban. Barakelde. Men cıvan bilen bulbul canında köp bildim. Cılan canında bildim. Cılan cana bulbul canında bildim. Anda bugünkü sabahta köpçülüğünü bildi degen İsmail'de takıp öpmesini bilimsizlere. Hani bugünkü sabaha indi rak tutup atıştı. Bakın o spor içinde. Sayqal, жақсы қатышыпты. Сен өзің тобында kimler var? Aktif қатышты. Benim solumdan Nusret, Bermal, Kanike. Жақсы қатышты. Üçüncü toptan Hansolu айтып қойшы. Fakat Sumaya, Zavkar, Nuray, Daniel, benim bari жақсы. Бәрі жақсы қатышты. Шығарманың мазмұны менен таныштық па? Toplu aktifte işlep ıksan bunları görsettiler mi? Biri-biringерге жардам бердиңер mi? Suroolorго жооп берип билем билгин келет билдим деген таблицаны көрсөттүңөр мü? Анда эмесе ким таркап калса 5 деген баага ээ болот. Эгерде ким 2 же 3 ката кетирсе 4 же 5 ката кетирсе 3 деген баага татыйт. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабак силерге жаккан болсо, мага дагы аябай жакты. Силер бүгүнкү сабакка өтө активдүү, жакшы катышып бердиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз жыйылса, саламатта калыңдар.